Ok, radimo novi set vežbi. U pitanju su vežbice koje jačaju duboke mišiće leđa, koje će vam pomoći da ojačate kičmu. Na taj način će to dugo sedenje biti nekako lakše. U svakom slučaju, lake su za izvođenje, preporučujem da ih radite na prostirci, dakle to je, čini mi se u ovom slučaju važno ili neophodno. Radit ćemo dakle ekstenzije sa stomaka, nekoliko vežbica, pratite sugestije, ne zaboravljajte na dah i završit ćemo sa svećom. To je jedna položena verzija, znate već o čemu se radi. Sarvangasana je, ako vam nešto znači naziv, sveće na sanskritu, a želimo zapravo da te noge odmorimo, da uradimo nekakvu limfnu drenažu za noge i da im olakšamo, opet kažem, to dugo sedenje. Krenut ćemo do stočića, položaja stočića. Za početak da malo ugrejemo kičmu. Znači položaj stočića je da su nam kolena tačno ispod kukova, šake tačno ispod ramena, prsti uprti u pod i napravit ćemo. Ja se za početak malo samo zaljuškamo na jednu i na drugu stranu. Pravimo kao neke male kružnice trupom. Malo razmrdamo tijelo, razmrdamo kukove. Probajte da nekako intuitivno radite, da radite sa osjećajem, podignite možda desnu nogu pa nekoliko rotacija, da napravimo fine rotacije iz kukova, da se zagreju na taj način i oni. Pa desnu nogu malo zarotirajte na jednu i drugu stranu. Pa ćemo da se protegnemo ka napred, udah, pogled je napred, isturen repić, izdah, brada ka grudnoj kosti, podvucite karlicu, podvucite repić, nakostrešite se, ovo je položaj mačke i zaista ponaša mačje protezanje, imajte to na umu kad se lijepo protežemo u ovom položaju, izdah, izvijamo kičmu, slobodno se nakostrešite, osjetite malo prste na njihovim jagodicama, udah, osjetite aktivnost u tom donjem delu leđa, izvucite se, aktivirajte udah, brada isturena, pa onda brada ka grudnoj kosti, a repić povučen. Još jedan udah i izdah. Centralni položaj stočića, spustimo stopala na risere, šake spustimo daleko ispred tela, udahnemo i kroz izdah se spustimo u položaj deteta, položaj balasane. Ovaj položaj umirujuće deluje na nervni sistem, možete ga raditi u bilo koje doba dana kada vam je potrebno da se prosto malo utišate, umirite, opustite glavu. Pa ćemo da pogledamo ispred tela, opružene snažno ruke i da širimo laktove, a kao da nam brada klizi, tik uz prostirku, karlica visoko, protegnut ćemo se i leći ćemo na stomak, ispružite ruke ispred tela. Mislim da stanca u kadar, malo ću da se unazad povučem, pustite najpred telo da se malo adaptira na ovaj ležeći položaj. I mi ćemo da krenemo sa, kad ste spremni, prvo pustite izdah, sa udahom odižemo desnu ruku i levu nogu. Lepo protegnite desnu ruku, pravu iz ramena, a levu nogu pravu iz kuka. I manje je važno da su preterano visoko podignute koliko zapravo želimo da se protegnemo. Prava ruka, prava noga, aktivan stomak, aktivirajte donji deo stomaka da bismo izbjegli preterano sabijanje u donjem delu leđa i dišite, uvek je udah
Kad produbljujemo položaj, kada rastemo, izdah, popustite, makar iznutra, ako se to s polja ne vidi, ali opustite se u položaj, novi udah. Protegnemo se još jednom snažno, izdah, vraćamo se nazad do prostirke brada. Čelo, mirite disanje i otkucaj srca. Potpuno je prirodno da su se ovde ubrzali, budući da je dijafragma pritisnuta. Sa novim udahom odižemo sada levu ruku i desnu nogu. Pustite izdah. Udah, protegnemo se, porastemo. Izdah iznutra, popusti. Protežite tu dugačku ruku, dugačku nogu. Ne sabijete glavu u vrat, izvlačite se kao kornjača ramena daleko od ušiju. Protegnite ruku, protegnite nogu sa udahom, popustite se izdahom, to ljuljuškanje na dahu je ključno. Novi udah. I sa izdahom polako tonemo nazad na prostirku brada, čelo, ruke pored tela i jedan obraz spustite na prostirku, prepustite se pod. Ovo su trenuci kada pažnja ostaje na telu. Regenerišemo se, upijamo efekte asana koje smo vežbali i povezujemo se sa dahom. Novi udah, čelo na prostirku, spremamo se, pustite izdah, novi udah. Odižemo obe ruke i obe noge. Raširene su ruke, otvoreni dlanovi ka spolja, prave noge, aktivan stomak. Udah, kada nas neko povuče za ruke, gore, izdah, ruke ispred tela, popustite sa izdahom. Družite se sa svojim dahom, udah, porastemo, izdah, malo popustimo. Novi udah, porastemo, izdah, ruke pored tela. I novi udah. Fino se protegnite i sa izdahom se vraćamo nazad na prostirku brada. Čelo i sad okrenite drugi obraz, da se podjednako protegne i druga strana vrata. Isti je princip, popustite se i prepustite podu, podvucite malo karlicu, priljubite repić. Za pod da se odmori taj donji deo leđa. Pa vraćamo čelo nazad na prostirku, šake smeštamo tačno ispod ramena. Približite noge, slobodno mogu da se dodiruju stopala. Podvucite repić, udah, neka kliznu ruke napred, položaj sfinge. Laktovi su tačno ispod ramena, podvucite kalicu, noge su u kontaktu, podvucite butine, neka se dodiruju. I to je jedan položaj koji s polja izgleda potpuno statično, zapravo se ceo pokret, sve se unutra dešava. Hajde da udahnemo, pa kroz izdah da pogledamo u suprotnu petu, pa udah sredina, pa kroz izdah u suprotnu petu. Ponovit ćemo još jednom. Osjetit ćete da vam prija za donji deo leđa, to malo fino uvrtanje, još jednom. Udah i izdah, pogled u suprotnu petu i nemojte da visite na rukama, nego nekako osjetite aktivnost u cijelim leđima i kao da ćete da grudi ka napred otvorite, kao da ćete da prođete kroz sopstvene ruke ka napred grudima. Otvoreno srce. Ćemo malo da raširimo noge, da se odignemo blago na laktove, ne sabijajući pršljenom u donjim delu leđa, nego se sve vreme protežemo ka napred, pa ćemo desnu ruku malo na unutra da privučemo, levu da provučemo iza leđa, zakačimo je za levu butinu, popustimo, aktiviramo stomak, provučemo i desnu, spojimo noge, pustimo izdah, novi udah,
Niralama Bhujangasana ili kobra bez oslonca. Probajte da su noge opuštene, gluteusi, sve što ne mora da radi. Dišite kao da je ovo najprirodniji položaj u kom možete da se nađete. Dišite u položaj. Porastite sa udahom, popustite sa izdahom, ne zaboravite na taj lepi ritam. Novi udah, protegnite se kao da vas neko za ruke pozadi povuče, pa raspletite ruke, vratite se, tonite polako nazad na prostirku, ide brada, čelo i obraz koji je na redu. Prepustite težinu tela pod, neka iscuri sve u pod vama. Sav napor, sva nelagoda, umirujte dah. I vraćamo čelo nazad na prostirku, savijemo noge u kolenima, probamo desnom rukom desni skočni zglob, levom levi da uhvatimo, kolena su na širini kukova sa udahom. Odižemo trup, butine ostaju na podu, stopala su u kontaktu, pa se samo malo povlačite nogama unazad, otvorite na taj način grudni koš, donji deo leđa, čuvamo aktivnim stomakom, pustite izdah i novi udah, probajte da odignete obe noge, ne idu kolena previše široko, stopala se makar palčevima dodiruju. Ako vam ne prija, vratite se na onaj jedan nivo unazad, znači spuštene butine. A ako ide dalje, znači idemo ruke i noge gore, za kraj možete da se zaljuljuškate ukoliko vam to prija, protegnite se i sa izdahom rasplićemo obe ruke i obe noge, brada, čelo, šake smestite ispod ramena, nastavljamo opuštanje, prsti stopala uprti o pod, odgurnite se tako da karlica ode visoko, sada nam je brada, šake, grudi, kolena i prsti stopala pritisnuti o prostir, kao takozvana Aštangasana. U ovom slučaju nam je tranzitivna asana. Udah i kroz izdah polako klizimo tik uz prostirku bradom. Spuštamo se nazad u balasanu, položaj deteta kroz izdah. Ova se varijanta opuštanja može raditi i sa blago raširenim kolenima, stopala ostaju u kontaktu. Samo se prepustite i umirite. Aktivan stomak ili to je jedna varijanta sa aktivnim stomakom i da podižemo polako trup snažno gore, protegnite se izdah. Namaskar, postoji još jedna varijanta izlaska iz balasane, divne asane, a to je da je potpuno pasivne ruke povlačimo, odmotavamo kičmu, lagano ka gore, to je možda malo suptilnija varijanta izlaska iz položaja, zarolate ramena i izdah. Namaskar. To je druga varijanta i za kraj radimo sveću. Znači možete raditi na 3 načina. Najjednostavniji način, ukoliko je samo potrebno da malo drenirate noge, je da se privučete uz zid. Podignete noge i malo po malo privlačite dok ne dodirnete sasvim sedalnim polovinama zid. Ispružite noge i na taj način pustite da se odmore, da se krv vrati, spusti iz nogu. To je jedna varijanta i najmanje naporna za leđa. Možete raditi
često koliko god želite i neka traje koliko god vam prija dok ne utrnu prsti i stopala. Dakle, to je jedna varijanta sveće. Imamo drugu varijantu sveće gdje ćemo da legnemo na leđa. Zalepimo obe prave ruke tik uz tijelo, podvučemo malo lopatice, odignemo se i prebacimo noge malo preko glave, dakle ne morate da forsirate da nužno dodignete pod i to je čak jedan položaj koji se zove halasana, ovdje ćemo ga samo kratko koristiti. Znači jedna varijanta je da smestite šake na krsta i obe prave noge odignete, zauzmete tu sveću, odavde možemo da radimo rotacije, karlice, protegnite noge. Znači bilo koja varijanta je dozvoljena. Šta god vam prija da razgledate prste. A još jedna varijanta sveće, nešto više sveće, gdje se hvatamo za tik ispod lopatica, aktiviramo gluteus i radimo tu višu varijantu sarvangasane. Isti princip važi, dakle možete da protežete noge ili da ih prosto protresete, radite žabice, ispružite ovo stopala u fleks. Či odaberite onu sveću koja je negdje najbliža onom što bi bilo vama prijatno. Izlazak iz položaja, protegnemo se, pa noge opet idu malo iznad glave, ruke pored tela i polako probajte da vraćate jedan po jedan pršlje nazad na prostirku koliko vam prija, dok ne legne i donji deo leđa, a onda obe prave noge, ili ako je naporno za donji deo leđa možete i malo da ih savijete, vraćamo nazad na prostirku. Protegnite se snažno i opustite. Ostanite u ovom položaju šavasane nekoliko trenutaka. I sada smo lijepo razbredali i leđa, aktivirali i noge i time bi set vežbi bio završen.